So gelur-gelur nirene nanake buku titipane keknya. Nawa kang titiang ro jero besok santokan keiwangan titiang. Apa alasan? Nomor 2 rares sapu dikit becek raya. Makin titiang mesti lunas. Manusia puput bola balik kalau meneso iki boyo jon penterios sakaning keiwangan titiang sarang ale punikot aler banyak-banyak keramone ngapus kami niko sami kawinan pakai paten suwe sekali sapu iki manusia puput kalian orang ngomong sedang sebut
di dia ring ratu idegane sinaran sami sane berside ledang rauh tadi makin ring wongi ring galah sane bercipun matur suksema di dia sampun iring di dia pinaka upo saksi nyaksinin laris kawentenan keraman di dia lanang istri ngayah ring wongi sane becipun Kemon sedurung di tiang pacang landul ngerina di tiang ngalungsur Agung Reno Pangapura mali bos-bos menawi cah-cauh di tiang matur labak lajo termanut ring arsa jatuh di dalam di tiang sedalang sami di tiang ngalungsur Agung Reno Pangapura inggih Om Swastiastu. Didian saking sanggar kita Bandano Praja Denpasar pinaka duta Kodia Denpasar matur dari sewung ini tadi mangkin marupa ilen-ilen drama gong tradisi penyalon narangan menawi sampun sami pada pawikan sampun nulit boyo di tiang mecentok nenter wentan napi dicentokan di tiang napi doang di tiang santukan ide aneh sane nuna wenten sekali puniki rumandi wantah ngayah ring daging ning cerita sapunika mali bisa didian nenten ngetik tangkah nenten mecentok nenten kepatutan hari sering nyalon narangan punika mana wenten luwiripun sangat cucuk punya benda pengerehan watang-watangan lan pemundangan rari sing wengi kali mangkin didian nenten metantang imoho yen wenten ratu idadanen didian niki silih sinunggil pacang mode tegar inggih urusan aturan didian dalah napi 5 menit napi 10 menit aturan didian dalah pacang mata tegar urusan mohon malih bisa didian nenten mau tantang cantukan iki sampun padam lampu sane uning kumat kamit uncaran mandre jelas sampun ten panggih ring semetol sane di samping ten panggih urusan uncaran mandre duwe ini terus ini menawi sisi kau wenden terus lanang istri aturan dia sisi kelot sisi kangin urusan menawi wakantun wenten sane ring glodukan wenten sane ring glodukan ngiring mriki uncaran mandre duwene yen pacang wenten kayun mata tegar terus niki ramah didiang lanang istri aturan ayah ring wong ini mangkin sapun nabi wenten iya ning wenten jagi lanturan didiang pulau Bali drama gong tradisi penyalon narangan niki sapun nabi dados lanturan didiang sampun nggih Ampuro. Inggih lampu malih hidupan. Inggih sampun mujibno
Baktinipun batin didiang asal punika naler matur susumo Ratu Widodane anggen didiang uga saksi matur susumo didiang. Inggih, kerama didiang makin ngiring memberi abdar lanturan pulau Bali ini mangga mawasto puput. Inggih, urusan. Oh, ini cukup apa? Ini saya itu. Dalam nanti kata lanturan. Lanturan. Terlalu banyak. Dari mangku, giring. Dari mangku giring. Mawali terjadi dulu yang gaduh ini maksud sih hari dulu kemarin wayu.
Langsung. Cháu Pemana saat itu sakit bagiannya. Nah, mencat ya. Jelas, apa sih kau bandung ayo karena kira